После блокадата, ветото кое го стави Хрватска кон Црна Гора за отворање на едно од поглавјата, иако Хрватска вели дека тоа не е точно, сепак излезе нон-пейпер информации за нон-пейпер од страна на Словенија и на Германија. Практично овие билатерални прашања да не бидат предмет на вето. Во Македонија постои разочараност зошто ваков нон-пейпер не излезе за Македонија и Бугарија, за спорот и ветата кои ги става Бугарија. Pa dobro, ako se presedan napravi sa tim non-paperom što se tiče da svi prihvate da ne može biti na problem bilateralnih odnosa utjecati na proces približavanja jedne države Europskoj uniji, ja mislim da je to dobra inicijativa, i da ta inicijativa može doprinijeti da bi kod svih država kandidatkinja članica takvo rješenje bilo moguće implementirati. Ja sam veseo da su liberali uspjeli sa svojom inicijativom koja je bila više puta artikulirana na svim većim liberalnim eventima od kongresa do kancla, gdje smo baš tražili da ne bi smjeli bilateralni odnosi utjecati na europski put države kandidatke, i uvijek smo imali tu u vidu da je to i priča sa Makedonijom koja se odricala i odriče se puno stvari zato da bi, zbog bilateralnih odnosa, zato da bi postala punopravna članica Europske unije. Tako da ja mislim da inicijativa, iako je specifična tog non-paper, ja mislim da inicijativa se odnosi na sve kandidatke, države kandidatke i na njihove dobre ili slabije bilateralne odnose sa susjedima ili državama članicama Europske unije, znači susjedima državama članica Europske unije. U tom kontekstu kod vas prije sa Grčkom, sad sa Bugarskom. Прашањето е дали овој нон-пейпер ќе функционира. Има ли шанси практично да стави крај на тие билатерални прашања и вета кои се ставаат? Trebaju ga prihvatiti svi. Ja mislim da je, moram to da kažem, da mi se sviđa ovaj non-paper. Slovenija je prije par godina proizvela non-paper sa strane desnice slovenačke u kojoj su tražili promjene unutrašnjih granica država, što znate da uvijek promjene granica znače rat na Balkanu, a ova inicijativa koja je sad bila inicirana sa non-paperom oko ukidanja bilateralnih veta za državu koja kandidira, da ova ide u suprotnom pravcu, znači u pozitivnom pravcu, da bi na neki način države Zapadnog Balkana što prije ušle u Europsku uniju i s time doprinele k stabilnosti Europe u cjelini. Реакциите во Македонија се дека нема правда практично, дека секогаш се политичките интереси во прашање, геостратешките интереси во прашања, не правдата. Pa sad, meni je potpuno jasno, i ja ako bi bio makedonski državljan bi bio vrlo ljut na sve što se zbiva sa mojom državom od 2004. godine. Makedonija je bila na istom nivoju i u istoj poziciji kao tada Slovenija. Makedonija je imala mogućnost da uđe u Europsku uniju, ali je baš zbog bilateralne blokade koja je bila za nas liberale neprihvatljiva i na neki način ne da nije bila fair, nego je bila baš zločesta sa strane tada grčke vlasti, koja je tražila ustupke i promjene imena i sve to dalje. Tako da ja mislim ja razumijem da državljani razumiju
to kao nepravda i mislim da je nepravda. I to treba podvući i zato u tom kontekstu treba otklanjati elemente te nepravde i ova inicijativa sa non-paperom ide u smjeru otklanjanja nepravde da bi na putu Europske unije gdje se ljudi žele biti dio tog demokratskog, europskog, liberalno-demokratskog prostora i vrijednosti te liberalne demokratije, da im se omogući da to što prije postanu punopravni člani. I ja mislim da je to odgovor na vaše pitanje. Odgovor je da, razumijem, da, istina je, nepravda je i treći odgovor, non-paper koji je predstavljen sa strane Slovenije i Njemačke ide u smjeru otklanjanja te nepravde. Сепак заклучок е дека моќните земји практично функционираат зависно од геостратешките интереси и повторно доаѓаме на прашањето за правда во политиката. Ma ne, ja mislim da to ne, ja ne bi to, ja mislim da ima Makedonija isto kod Crna Gora ili Bosna i Hercegovina i Srbija saveznika u Sloveniji, bar za Sloveniju mogu to da kažem, sve politike koje su i svi stavovi, svi međunarodni stavovi naše države u suštini idu u smjeru da su za nas je cijeli Zapadni Balkan vrlo bitan i da za nas je rješenje oko stabilnosti, security, znači oko bezbednosti, oko prosperiteta Europe leži na tome da sve države moraju da uđu u Europsku uniju, ali ovo što ja više godina već ponavljam, a vi ste se dotakli od toga ko je kome sponzor i ko je kome taj koji gura. Mi smo u Sloveniji kad smo ulazili u Europsku uniju imali taj privilegij i tu čast da je bio naš sponzor Njemačka, zajedno Njemačka bila sponzor i Hrvatskoj, da su skandinavske države bile sponzor baltičkim državama i da je u to vrijeme kad je još bio na vlasti i živ Đinđić, da je Srbiji bila sponzor Francuska. Tako da ja se nadam da će i makedonska vlada naći na neki način sponzora i mislim da je definitivno prirodnog sponzora ima u Sloveniji, ja mislim i da u Hrvatskoj i u toj užoj srednjeevropskoj regiji. A nisam baš siguran da li nema pravde. Mislim, demokratije temelje na pravdi, na rule of law, na pravu i na poštivanju pravnih uzanci. I sad, ako okrenemo priču, ako ostane ovako kako jeste, da može država bilateralno blokirati drugu državu kandidatku na putu Europske unije, sa pravnog aspekta tu pravnu mogućnost ima. Zato mi sa inicijativom koju je dala Slovenija na neki način popravljamo taj dio da bi pravno formalno imali mogućnost da se ignorira jedan bilateralni zaplet ili bilateralno nesuglasica između dvije države članice Europske unije i kandidatkinje i da bi pravno formalno mogli odlučivati o njenoj daljnjoj sudbini bez suglasnosti svih država članica. Tako da pravda ima iz više ugala, ali ja još uvijek vjerujem da Europska unija je pravedna država, pravedna asocijacija. Многу го споредуваат спорот кој постоеше претходно Хрватска-Словенија со Македонија и Бугарија, тој спор. Но првиот Хрватска-Словенија се однесуваше на спор околу територии. Овој
Македонија, Бугарија се однесува на идентитетот на Македонија, на јазикот, на културата, на историјата. Da, ali to je, znate, svaka država koja aspirira prema Europskoj uniji i koja je aspirirala i ušla u Europsku uniju, imala je, izvinjavam se, imala je poteškoća bilateralnih i te poteškoće su bile različite. Vi ste sami rekli. Ja mislim vidjeli ste sad da je Hrvatska blokirala Crnoj Gori poglavlje 31, ja mislim, međunarodna suradnja. Ja mislim da je to posljedica aktivnosti koje je Crna Gora imala oko prihvaćanja one rezolucije o Jasenovcu, oko spora koji imaju oko onog školskog lijepe jedrilice Broda, oko Prevlake, oko svih tih, znači i svih problema. Tako da ja ne bi, znate, i Slovenija, kao što ste rekli, mi smo imali pitanje oko teritorija, oko vlasništva, tamo su nam Talijani pravili problem. Mi smo pravili problem Hrvatima, mislim, ja to ne podržavam nijedan od tih pravljenja problema, zato što mislim da bi trebalo gledati kroz perspektivu građana i građani imaju pravo, ako žele biti dio europskog kulturno-političkog, geografskog područja, moraju imati tu mogućnost i da te bilateralne odnosi ne bi trebali utjecati iako su bitni, ali su u poređenju sa aspiracijama jedne države da postane članica Europske unije u suštini minorni. Te minorne probleme treba preskočiti i rješavati ih post festum kada države budu punopravne članice unutar Europske unije. Crna Gora ima амбиции да стане членка на ЕУ, на Европската унија за неколку години. Мислите ли дека има шанси? Pa gledajte, Crna Gora što se tiče otvorenih i zatvorenih poglavlja je šampion u regiji. Oni su otvorili sva poglavlja, sada s ovim 3 zajedno imaju 6 poglavlja zatvorenih. Oni imaju projekciju da bi mogli u ovom mandatu ove komisije to sve napraviti. Imate stavove van der Leyenove i Charles Michela, prije toga Charles Michel prije 2 godine rekao da treba 2030. biti taj novi cikl integracije novih država članica. Imate Ursula von der Leyen je tako isto na Blejskom forumu najavila ove godine i imate slovenačku komisarku za proširenje Martu Kos koja je isto tako rekla da se nada da bi 1, 2 ili 3 države mogle ući u Europsku uniju za ovaj mandat ove komisije. Ja osobno mislim da nije to pitanje kad će Europska unija staviti deadline, odnosno zadnji datum kad bi to trebalo, nego da bi same države kandidatkinje morale unutar svojih reformi to raditi zbog njih samih, a ne zbog Europske unije. Približavanje Europske unije, harmonizacija zakonodavstva sa zakonodavstvom i standardima Europske unije nije zato što to Brisel želi, nego je to zato, bar tako smo mi u Sloveniji to shvaćali, kad smo se mi približavali, je to zato što mi želimo te standarde živjeti i te standarde doživljavati. I zato je Slovenija, vi znate, bila prihvaćena 2004. godine kao punopravna članica, ali mi smo svoj posao poglavlja i pregovarana u suštini zatvorili već 2002. godine i onda čekali na datum kad će nas Europska unija primiti, zato što se Europska unija odlučila da to bude paket 10 država, morali smo sačekati 2 godine da budemo punopravni člani. Ali nama to nije bilo teško zato što smo standarde već imali europske unutar Slovenije i mogli smo živjeti po tim standardima, od poštovanja i standarda oko poštivanja ljudskih prava do ekonomskih standarda i ostalih standarda koje su dio
tog evropskog političkog kulturnog prostora. И Албанија веќе ги започна преговорите и Еди Рама еднакво има амбиции за неколку години да стане Албанија членка да ги затвори поглавјата и да стане членка на Европската Унија. Прашањето е дали е можен пакет Црна Гора Албанија за влез во Европската Унија. Македонија тука е исклучена. Pa nisam rekao koji paket, nisam ni rekao koje države, jako sam rekao Crna Gora je najviše napredovala, znači svi ostali moraju doći do tog nivoja i prestići Crnu Goru. Znate kako su različite priče. Albanija pokazuje veliku ambiciju, veliki interes i moram reći da je po mom mišljenju jedna od država koja može to da učini, može to da napravi na brz način i jedna od rijetkih država na Zapadnom Balkanu koja nema problema bilateralnih, bar ih ja ne vidim da bi ih imala, a nema ni unutrašnje nesuglasice oko toga da li Albanija želi postati punopravna članica Europske unije. I zato ja gledam Albaniju kao jednu od tih država koja će napraviti najviše koraka da postane što prije članica Europske unije i ima sve šanse da to u suštini bude jedna od tih dvije države o kojoj nova komisija govori da bi mogle postati punopravne članice Europske unije do kraja njihovog mandata. Повторно е тој заклучок дека земји кои имаат море, кои се геостратешки важни, тие лесно имаат, со леснотија може да напредуваат во вакви случаи. Практично станува збор за политичка одлука, геостратешка одлука, политичка одлука за прием за членство во Европската Унија. Da, ma ta odluka je odlučivala, ja mislim da je ta priča bila bitna kod odlučivanja za članstvo u NATO. Zato je i Albanija i Crna Gora u NATO, ali ste i vi u NATO pa nemate more. Tako da ja ne bi to pripisivao onako geografski samo te države koje imaju more, da su privilegirane. Ja mislim da je više drugih momenata koje utječu na odluke koje se donose. Rekao sam vam što se tiče Albanije, ali vidite da, na primjer, Crna Gora zbog unutrašnje političkih priča počela je na neki način, ju je ta unutrašnja politika i nesuglasice i elementi unutar vlade koji, govorim za političke stranke koje vladaju, koje su protiv u suštini bile i prije i sad su protiv suverenosti, protiv građanskog duha te Crne Gore, protiv EU i NATO, da će one bremzati taj proces, a na primjer Albanija nema tih problema. Ja mislim da će ta kočnica uopšte neće biti i da će maksimalnom brzinom voziti državu leadership, znači Rama i njegova ekipa u punopravno članstvo Albanije u Europsku uniju. Србија сега е во фокусот и спорот околу Косово е проблем. Srbija je uvek u fokusu. Srbija je prevelika da ne bi bila u fokusu, zato što je element stabilnosti cijelog Zapadnog Balkana i jedan od utjecajnih aktera kod tog pitanja. Taj spor sa Kosovom je historijski spor, mislim normalno utječe na dinamiku, ali u suštini je Srbija, na primjer, u poređenju sa ako hoćete, Slovenijom ili sa Makedonijom veći slon u porcelanastoj radnji nego što su Slovenija ili Makedonija. Tako da je uvek bilo i bit će fokus Europske unije na stabilizaciji tog dijela i ubeđivanju Srbije da postane punopravna članica
Europske unije, da bi na neki način i s tim otrgnuli tog utjecaja koja Rusija i Kina imaju na nju. Главното прашање е дали студентите сега би го срушиле, ќе го срушат Вучич. Pa to je stvar studenata, ali ja moram reći da ja lično mislim da treba i regija i bio sam veseo da su slovenački studenti podržali studente u Novom Sadu i Beogradu, odnosno u Srbiji cijeloj, jer su sve, ja koliko sam informisan, sve fakultete zatvorene, studenti na ulici i đaci srednjih škola. Ja to gledam kroz historijsku perspektivu. Kad smo mi revoluciju, ja kao lider studenata u Sloveniji u kasnim 80. godinama, isto tako dok se nije probudio ta mlada energija, i sjećam se da sam tada išao i na demonstracije i družio se sa Đinđićem i Jovanovićem. Mislim da je na neki način, bar po izjavama i reakciji vladajuće garniture u Srbiji, čovjek dobije osjećaj da je ovaj put ozbiljni protest u smislu baš masovnog ozbiljnog protesta koji bi mogao na neki način dovesti do takvih ili onakvih promjena u toj državi. Анализите се дека со Вучич Србија нема шанси ни за членство во НАТО, ни за членство во Европската унија. Najbolji, ako hoćete, dedicated, kako to kažem, onaj koji je bio stvarno u tome da i želeo je da Srbija postane dio Europe, je bio Đinđić, kojega su nažalost ubili, iako neki kažu zbog Haga i zbog vojnih zločinaca koje je on izručio, ali ja mislim da puno ljudima nije odgovaralo to što je on želeo i da Srbija postane dio Europske unije. Što se tiče Vučića i vladajuće stranke, morate uvijek uzeti u obzir da je on izabran na generalnim elections, znači na izborima, i da ima taj legitimitet kao taj koji uvijek dobije većinu glasova na izborima, da li to predsjedničkim, da li to parlamentarnim, tako da zato i je sugovornik. Sugovornici su uvijek oni koji su izabrani sa strane građana, ali ja mislim da se dijalog vodi i sa opozicijom, ali u ovom primjeru ja mislim zato mislim da je to ozbiljnija priča oko ovih demonstracija. Ne vidim da je to preraslo pitanje politike, znači opozicije, pozicije, nego je to počeo na neki način se probudio narod, ako hoćete, i kad se probudi ta mladost, energija, inteligencija, onda je to veliko pitanje za vladajuću garnituru, da li stvarno rade nešto pravilno ili pogrešno. I ti mladi ljudi kojim ja se divim, koji imaju snage da se suprotstave ovim batinašima koji ih batinaju po ulicama i da glasno izražavaju svoje mišljenje, ta energija i ti mladi ljudi mislim da mogu pokrenuti nešto novo i u Srbiji, da bi se nešto što se tiče toga i promijenilo. Благодарам за овој разговор.